clear tu te chibai le vekule tuntuma chuan Mizoram sawrkar hnuaia Hnaruak te le Mizoram pon All India Hnaruak dil thei te kan en ho le don ani Saberin SSC selection post sangni somni le panga Hnaruak enila post vacancy post work songsong za thi sangni zali le somni le pathum ania nikuma khan post sangni le somni le pakwa anlo la to bokani class 10 class 12 graduate pass chintan dil theite anni a hlo hi pay level 1 atanga pay level 8 thleng ani don ani na azir khanin pay level 1 2 3 4 5 kan ti te pay level 8 thleng kha hlo ani don ani kumbi thlia po hi na azirin kumsom pariat atanga somni panga dil chinte kumsom pariat atanga somni pasari dil theite kumsom pariat atanga somthum panga khatiang zel khanin na azir khan om hrang thlu ani advertisement kha kan lo en chiang don nia selection post na hrang te atlang pui enta ila awai hi chuanin atama kan soi theilawanga class 8 pass chin en le thuakila cook driver cum mechanic MTS staff car driver technical operator, technical attendant, barber, cook, mess waiter, weaving, operator kan tiang chi tele adang dang tekha class 8 pass chintan adil thei dorani class 12 pass chintan adil thei te en leila JE junior engineer, technical superintendent, clerk, chargeman, scientific assistant, fieldman, library clerk, occupational therapist, photographer grade 2, lab assistant, farm assistant, health worker, lab attendant kan ti tele adang dang te graduate pass chintan dil theite technician junior executive technical assistant library and information assistant scientific assistant fertilizer inspector junior account officer technical officer data entry operator grade B instructor assistant programmer surveyor UDC kan ti tele adang dang te ani donani kan soita kan khanin na azirin dil thei kha aoma advertisement a khan chiang zokin kan lo en chiang don nia deal dan tur en leila SSC website ssc.gov.in atangin online in apply turania SSC website a hian registration account khasiam masak phota chumin huwa chuan form fill up turani form fill up thiam lo te tan form fill up dan video karon siam le don nia SSC website link chu video description a hian oma khami link kha kan lo click anga registration kan lo tianga account kan lo siamanga form kan lo fill up don nia last day chu June ni somni le pathum ani don ani selection process a hianin computer based examination online exam MCQ type ani dona document verification omanga interview ero om don lovani online exam a written exam syllabus kha enta ila questions za omanga marks zatni apuanga darkar kha chung chan turani don ani paper hi A, B, C le D in and China general intelligence paper A ya 25 question 50 marks B ya hian general awareness 25 question 50 marks quantitative aptitude 25 question 50 marks English language a hian 25 question 50 marks te ani donani negative mark om dona pakhat kan ti diklawa khan 0.50 mark an kat donani written exam atitra merit list zir khanin an select mai donani panhina chuan Airport Authority of India Airport Hnaruak enila security assistant post zale somrukle paruk aruaka kumthum chunga tan lak ani donani hlo hi singni sangkha zanga atanga singni sangni le zanga inkar thatin an hlo dona heiba ka hianin TADA abil thei dona leave po kum kha chung invoice sum li chuang alak thei donani medical insurance singkha thlenga claim thei dona tin ham thana neu dang po ala om trevani class 12 pass chintan adil thenga 55% STSC tan angaya class 12 a khan general tan 60% mark class 12 a khan mu angaya ni English le Hindi thiam nal vaklo point in biak po theina local language kan ti tong kamtlang lo nang chi kha thiam angaya ni kumsom ni pasari ai upalo ani turani job profile an hnathawk tur ber enta ila airport chunga rang passenger bungrwa le thomhno lo boi puite bungrwa lot le unload te atul dana zirin thil print le xerox te thlengin khoi tur om don ani deal dan tur online atangin AAI CLAS website www.aiclas.aero atang khanin form fill up turani a application fee hi cheng sanga
STSC tan chuanin chengza ani don ani last day chu June ni som thum ani yang selection process a hian personal interview ani dona class 12 amak mutra merit list ti tha te kha interview ko masak ani don ani interview mangkhan selection process khan kalpui don ani pathumna chuan PM3 school JNV thingsul thlia Aizawl district nuaya teaching and non teaching post Hnaruak te en leila teaching post bi ka hian postgraduate teacher le trained graduate teacher oma English Hindi biology physics chemistry maths history geography economics subject anga te khan aruaka trained teacher bi ka khan Hindi English maths science social science music arts library PET male female tan aruaka ni non teaching post bi ka hian female staff nurse counselor hostel superintendent te aruaka ni lo chungchang a hian PGT big tan khanin thlakata singli sangni zani somnga trained graduate teacher singli le zaruk somni le panga staff nurse tan singli le zaruk somni panga counselor singli sangli le zakwa hostel superintendent singthum sanga sari somnga thlakata khanin an hlo donani thiamna ngai te hi asei thamdewa atam thamdewa advertisement a khan chiang zokin a in ziak thawa chu wangin advertisement kha kan lo enanga kan lo download don nia nalak dan tu recruitment process a hian walk in interview mangalak turani donani walk in interview nei hun tur chu ni som pahni ju ni som pahni sangni somni le panga dar kwa ani donani hemini hian document nen walk in interview nei tura kalmai turani a interview nei na hun tu chu JNV thingsul thlia Aizawl district a ani donani Frichiang du tan chuan 9796631616 7666779452 ale 9539929785 a emo JNV thingsul thlia office a zo fia thei ani bokani palina chuan IAF Group C Hnaruak en leila post work zathi post zale somnga le pathum ani ya chuta chuan LDC post som pali cooks post som le pahni storekeeper som paru carpenter pathum painter pathum MTS somnga le pathum mess staff pasari laundryman pathum housekeeping staff somthum pakhat vulcanizer pakhat civilian mechanical transport driver pariat Hindi typist pahni ani donani lo hi pay level 1 atanga pay level 2 in car ani dona anhna zirkhanin pay level 1 anianga pay level 2 kha ani thei bokani pay level 1 a hian singka sangria tatanga singa sangruk le zako in car kha an hlo dona pay level 1 hlo turna te chu housekeeping staff laundryman mess staff MTS vulcanizer kan ti te khania pay level 2 a hian singka sangkwa zakwa tanga singruk sangthum le zani in car an hlo dona chungna te chu LDC Hindi typist storekeeper painter driver cook le carpenter te ani donani thiam na ngai te class 10 le class 12 patchin ta na dil thei ania detail kim chang hi a sei deuh hlek dona chu wang chuanin advertisement a khan chiang takin a in ziaka kan lo en chiang mai don nia kumbi thlia hian kumsom pariat changa somni panga inkar dil turania STSC tan hian kumnga ngai hnathhiamna age relaxation kha oma kumsom thumthleng tan a dil thei don tinani chu mode of selection process a hian document verification written test om donani tin kan hnadile zirkhanin skill practical physical test kan tiang kha kan machon angai bokani ama ero chu kan hna khan azir lo chuanin etinan LDC a chuan skill test te lo ngai ta LDC ni lo cook te lo dil don ta ila skill test kan ti te practical exam te kha ngai lo ani dil dan tur application form format hi advertisement a om tel ngala kan print out anga kan fill up anga form kan fill up hian kan post du le station unit kan ziak telanga advertisement a Hnaruak post omna khanin station unit ming le post ming te kha chipchiar takin a oma advertisement a khan kan fill up main advertisement kha kan lo en chiang don nia document attest le passport photocopy thil telin juni som panga sahni somni panga ral ma in kan hna dil du na postal address a kan thonanga dil na form hi envelope a tuam turani a envelope ko ma chuan application for the post of das kan tianga khata khanin kan hna dil du ming cook emo LDC emo carpenter kha kan sia kanga in group C and category of das a khanin ST general kan tiang chi community certificate kha ST emo general emo OBC ka kazia tel tur ani donani
keini notice date anga chuan remote area anga hi chuanin ngai na thiam na last date ta khan oma last date hi June somni le pahni thleng ngai na thiam na awm don ani June somni le pahni kan han ti khanin June somni pahni ma ngein kan na deal du na postal address ka post office kha athleng man turani chu kan chin chi angai ani